Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dilaporkan melancarkan serangan besar pada Selasa 16 Maret 2026. Serangan ini menargetkan fasilitas militer Israel dan pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataan resminya, IRGC mengklaim telah membombardir pusat produksi senjata kedirgantaraan milik Israel. IRGC menggempur pusat senjata ini menggunakan sejumlah rudal balistik berdaya hancur tinggi. Serangan udara ini disebut melibatkan rudal hipersonik Fatah serta rudal balistik jarak jauh Emad dan juga Qadar. Tak hanya menyasar Israel, pasukan paramiliter elit Iran juga mengaku menyerang titik-titik berkumpul militer Amerika Serikat di pangkalan mereka yang berada di Abu Dhabi dan juga Bahrain. Menurut laporan IRGC, serangan ini menggunakan berbagai jenis rudal balistik taktis, termasuk diantaranya Fateh, Desful, dan Zolgahar. Zolfagar, yang dikenal memiliki kemampuan serangan presisi jarak menengah. Militer Amerika Serikat menyatakan sekitar 200 personil Amerika mengalami luka akibat serangan rudal dan drone dari Iran. Beberapa pasukan yang terluka mengalami trauma otak, luka bakar, hingga luka serpihan. Iran juga menggunakan rudal balistik jarak menengah Sejil dalam gelombang serangan baru tersebut. Rudal Sejil merupakan misil balistik 2 tahap berbahan bakar padat dengan jangkauan sekitar 2000 km yang mampu menjangkau target jauh dari wilayah Iran. Penggunaan bahan bakar padat membuat rudal ini dapat diluncurkan lebih cepat dan lebih sulit dideteksi dibandingkan rudal generasi lama berbahan bakar cair. Kelompok perlawanan Islam di Lebanon mengumumkan telah melancarkan sejumlah operasi militer terhadap pasukan Israel. Serangan ini disebut menargetkan titik kumpul dan posisi tentara di wilayah perbatasan. Dalam pernyataannya, kelompok tersebut menyebut berhasil menyerang tank Merkava di proyek Taibeh menggunakan rudal berpemandu. Serangan itu memicu kepulan asap tebal saat pasukan Israel berupaya menarik mundur kekuatan mereka. Tak berhenti di situ, serangan lanjutan dilakukan dengan tembakan artileri dan rentetan roket ke arah yang sama. Situasi di lokasi dilaporkan semakin memanas. Kelompok perlawanan juga mengklaim kembali menghantam tank Merkava kedua di area Taibeh dengan rudal berpemandu. Serangan itu disebut mengenai sasaran secara langsung, menambah jumlah tank yang diserang menjadi 5 sejak malam sebelumnya. Selain itu, serangan turut menyasar kerumunan tentara Israel di beberapa titik, di antaranya di Jdeideh Mais al-Jabal, lokasi Al-Asi, serta wilayah selatan Maroun al-Ras. Rentetan roket juga dilaporkan menghantam kumpulan pasukan di Bukit Hamams, selatan kota Hyam. Target lain termasuk area pemukiman yang disebut sebagai Miskaf Am. Hingga Senin, kelompok perlawanan Israel mencatat telah melakukan sedikitnya 23 operasi militer. Operasi ini menargetkan pasukan, kendaraan militer, serta sejumlah posisi strategis Israel. Jerman menolak seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendukung militer dalam melawan Iran. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menegaskan bahwa konflik tersebut bukan perang NATO sehingga pihaknya enggan ikut campur. Dalam wawancara di Berlin pada Senin 16 Maret, Pistorius mempertanyakan kehadiran segelintir kapal perang Eropa di Selat Hormuz. Ia juga menyindir Angkatan Laut Amerika Serikat yang disebutnya tangguh namun masih perlu bantuan. Terkait ancaman Trump, Pistorius yakin bahwa NATO tidak akan bubar hanya karena perbedaan pandangan soal Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat memberikan ancaman terselubung terhadap aliansi NATO. Trump menyebut negara-negara NATO akan menghadapi masa depan yang sulit jika tidak ikut bergabung melawan Iran di Selat Hormuz. Sejauh ini, Australia telah menyatakan tidak akan mengirim kapal ke perairan tersebut. Sementara Jepang belum ada rencana dan masih terus mengamati situasi Timur Tengah. Kemudian, Inggris saat ini bekerja sama dengan berbagai negara sekutu untuk mencari langkah yang dapat memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Namun, London menegaskan bahwa rencana itu tidak akan berada di bawah payung NATO. The American President Donald Trump has warned allies, essentially, if they don't stand by the US's side, then NATO's future could be very bad. How do you understand that? How close are we to NATO falling apart? I think we are not very close to that, not at all. I mean, we have a situation which we did not provoke, which we don't cause at all. This war started without any consultations before. We have a big responsibility, a very important responsibility for the eastern flank and the high north, as I mentioned earlier, and we stay committed to that, but we can't be anywhere on the world and we can't be at every place
to support a war which we didn't start. So it is about to find ways to solve the situation diplomatically, and this is what we are stay committed and being helpful at any time. Als NATO-Partner für das NATO-Territorium. Wir haben eine Verantwortung für die Ostflanke und für den Atlantik, insbesondere als Deutschland in unserer geopolitischen Lage. Das ist unsere erste Verantwortung. Alles andere sind Dinge, die dazukommen können im Einzelfall oder eben auch nicht. Und ich wiederhole nochmal, wir haben diesen Krieg nicht begonnen. Wir alle teilen das Ziel, dieses Mullah-Regime zu einem Ende zu bringen. Die Frage, auf welche Art und Weise das geschieht, darüber wird diskutiert. Die Amerikaner haben sich für diesen Weg entschieden, zusammen mit den Israelis. Das haben wir nur sehr maßvoll kritisiert. Aber der nächste Schritt ist jetzt einer, der uns droht, in diesen Konflikt hineinzuziehen. Und ich wiederhole das, was ich in Norwegen gesagt habe. Was erwartet die Welt, was erwartet Donald Trump von einer, sagen wir mal, einer Handvoll oder 2 Handvoll europäischen Fregatten dort in der Straße von Hormuz zu leisten, was die machtvolle amerikanische Navy dort alleine nicht